mai anui haze mangga sam ki ba anui zat mro ge do jimna ke di changra bako chuna doctor ke terap ko palu bise gana na kom exam kai wang ke result ki ba ngolu bise gana I pacho interview agu so ga te ra ngolu jindar lang ba ya anui le ga ja kan dam pe chu dum si ba pe dele plama anui zat mele ja anui zem le ja le silam gu do pin sang ja bam dele le sido ka ka te mana pu rum kai ja ka te ja bam be bise gana chuna hanga ai po agu so ga anui kangpui Miss Isamheule Riame za ite ungai gule chida za pandai kum za po exam de clear te me se ba chi ranga chuna gana chu za roi bra chang pitut kara ning skip te ma se pitut kai ra hanga ning hai na se kya mai le hi hello mi si da nang chu do chi ko lo chi ma ko do lo le chi bje na ra lang ga nang chau ra me nang ji chau me nang pui nang pe ji chau me se bje nang ra lang ga about yourself he nang ra sam da nang kum su introduce te ranga lu ne le sida lang begin nang tudo si sanga again interview ter bang chang debam bizina jai hamina za klumda azia Isamheule Riame apuziza jonabe Riame afuiza rang telak le Riame jai iba Mahur bazar ge Mahur Town ge bambe koda jai kidungma ani kidungma leina siblings hang set la mui jai kidungma chakam maina hang cricket la mui hang cricket ma okay si sangda jai na nang chu nang ka exam clear te be ja ya si ra dele kana ka anai gu views te jabam na nang ko exam clear te ko me nang ko ta te rang ka chang di ko me ka se be chi ma kule chi be nang exam clear te be ja ko exam clear te ko me ka se rang lo is a NEET clear te da agu score ja 331 te wangda 331 he okay si sangda nang apo exam clear te ra sang be ja so gu thru gu na chang ko me nang so gu support na chang ko me ka se be rang lo is a class 10 ja Changbaria ma du chima ko da NEET rasam le du ai da doctor du rahangya ai doctor ke te rahang du achu za exam lak le du chima ko da kana Guwahati hangai chige achu kai da chu ke te rahangya china I 11 12 ko te blo na chida chu ko le bro me exam rasam ma chi ai da ge chige first ge 2019 ge I try te da kana is a spokum ga na ngomak ta da MBBS anga okay ge chida ge 6 months ku course da chine potential gina capsule course te lu da zai chi game first ka kidung marame ga I na free pe zai simram du to sandle punuina atu supportive sang da nang gap kai lo atu punuina encourage sang be bizina yan na gap to ka tagu dele agu BSc nga continue to ra ka da kana punuina nang gap kai lo you can do it atu za punuina encouragement pe bizina ipnu to da sandle Sida pale give up te magza za na pupui pe sikina me za pacho la de ko pung de zine hai bna ko phe ilang de si de za na nang apo chang te ra sang ba de haje marwa gana mi ngan pa jang du apo ko te lu za apo chang de be haje mata gana nang inspire te la ko me magza maram za ta gana nang as apo ko te lu I ko le plan te wang pe haje manga changes te wang be la le be bam ko me first ka I ma ani nai chimna chilo da doctor ihela sangana inspired sangkoda jai nungka new generation ga na sipe gideon cheda he pa no kilo me na pa nungka GMC so kete be koda da gana inspiration da pa na do achu kete le de bram na chu kuram be exam rasam ram du pa na le de achu rangai da achu pa na inspired te sangode okay sida parang za bam be chuna pugu senior gideon he paswana raita dida paleza patai gana idea lu tele si bizigna inu rang basam za nang nui leza te running za patai gana idea lu du le se ba alam pi gna do nang nui agu bius te za bam len za haim na encourage te la le nang apo exam kai ra nang ki dung do lu ne be ko de me na ka nang na nang go choice ko mi nui na lu ne be ko da aya okay pune lu ne be ko nang ko ni ga che nang do lu ne ko de me idan do tera kaning da kan I locket give up te blog ya punui na chu encourage te sang bola ki dung ne okay zana nang go future ge he apo ga te lu zana doctor sang udle he haje mro ga doctor ke di ko sang udle zana nang go future ge haje manga nang chang ko wa te le se be nang nungal ni ngai bla mi ga lo bilung ge ni ngai ba samla da ina chule ke te ra da achu ke te ra kai blo ge nang doctor te ra ba ki dung ra maram ba nang doctor te ra ba prong hanga be get ke te slo ni da chu ke te kan ke da ani zemra ma ki mere ki rasam du chima puni za klo gna bamdi puni za ma du dagum sami kan ra ba te ne kare bikle chimak ta chipozine puni hangya puni du like lagate wangai sa chebra medical facilities ra ma puni du
legum ba anu hangge ibe me bram me panu du pida kalom hangge anu je ma hangge ngai ra bram ne kaning da okay msi sangda zaina peja nang kanning bliza success su te singlai ba numale sidanga nang do anu jan ma chu do nang go through gna doctor ka tera do minna tamang ga hang kare ra chwa encourage te ba go interview ke minga next time agu so ge godai je he nang go through gna pana chu encourage te be bisi gna ge godai de idu pa go advice kena he nang go encourage nang na chu ka te ya jabam be je ge godai de se ra idu lu ne exam ka rang ke coaching te le he coaching te ra le ja dai kum te ra me ge idea nang na bam na he puni chu encourage te be abuse te jabam chu encourage te be chu nang na advice te ne chu ja na sa sang am che bam te da nang da ni ngai be bam na rang ai lo coaching center ra me la na la mi mina kaning ning beda ya na potential gena luda zai goti ide he inya coaching zai hai mina za coaching lu beru ele important sang ko le kana main anu hanga na practice nang le hai mina za time pe za hai mina especially biology na hai at least 20 time kya wang rahangya agu advice le de okay doctor chang na biology kyan kira he biology okay biuse jabam nei na chira da nang na doctor chang ne ja pana rang bli gom ja ile ja doctor go idea se ba ma du ga le su du parang bli ja irang bli ga pitit ka ja nang nang ge pige plam ngau le gom ja biology kyan ke ja na nang exam clear te rang ge se gle se ko he biology ne ngomak su du every page ku line na bahar to kam rabria okay msi da nang le ja gom ja chang lo na nang clear te ko da he okay msi sang da je nang ko ga misin te we meng se bi da nang detail rang ai lo इज़ा जोरहाट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन लुआइदा ई तारीख सुरुक मई फेब्रुअरी के लुदा एडमिशन okay that in class that's also अनिगु exactly 1 week चंगना 14 नवंबर ने क्लास 14 फेब्रुअरी आई मीन चिना क्लास चुदा okay hostel bomb da he hostel लंगे अप्लाई ते कुदा okay msi sang da ade nang metric exam kai be zaina nang metric jen ko school na pass me be rang alo इज़ा मैट्रिक मोहन बॉस्को ने पास ते दा more than bosco okay metric ke percentage na keng olo ko div me ई फर्स्ट डिवीजन गोदा 82.3% okay I poting asimang pelo 82 na ne je manga saraga da te chi sangda zaina ss sangdai je ss ke nang ko college इज़ा एचएस संकल्प एकेडमी गुवाहाटी ने तेदा okay science he and dai kum time pay de zaina nang clear te be ko me chi da subject na anu so hang dai ra manga he po manga nang na ka se di ba sarang adi bum sarang alo time dai kum study te ra kan nang me he pi te ra ta hai mina za 11 12 gina prepare to chube ilang da anu hai mina 11 gina te bin lo da ga anu ju school ga ka table za 11 12 ka table za ka te dia sing da ka te da nang coaching ga te chue da na like everything kum na gu course nang dropper batch lu do 1 year gu course ka na nang chu kum na gu loket ne ka te da na it will be too fast for you nang ni ko pap te chi la ku ko ti da suppose na nang ka 11 12 ka ba maram du hai mina za board sangarun prepare to mark ka gna board sangya 30% time ti pa ka lu chang wita na at least 70% na ni thangya prepare to chune nang hang I te ra ba da okay po chu ku sing na sol za ina advice te ne be ka rang le da wai ta na agu beauty jam ba ka ching maram na pi ki le chi be ka ching maram na point ne pi ki le yud maram ma pien sam bi de se sha so la nui yud maram na chi bi na ka ching maram nang nui na de le chi ka te ka de zai na da wai ta na hana biting the school iba kai de zaina pa de school iu na ta chukle dom bosco na ta chukle da he chi bijek na pa du ai go me ka tera chang ko le chi da ja hai bana nang do nang jam ja hung nang do nang na ja hung le ja ke le hele le ne do school iba da wai ta na hana ting te lo chi de zaina pra si ba ngok sing le be na no mai le okay welcome back da ralang bu section na nui loi da tuna pa kana bu section da gyu da gu da okay ready do ga he ralang bagya nang go hobby le rang alo hobby le ja chi nei ba mu le he ta nang go hobby ko me barang alo agu hobby na jak para met le bada le jak param te ba wi time mango makta kan na wi time ngoda na he te ba te chi le nang he phai dak chi le he okay aje mang ka tan na phai dak chi ra do compulsory ra nang ko de le anu aje me go culture chi mang na nang le si chi du bi ge go de he chi du da okay zaina nang go aje me go he favorite proverb sam rekom apo samja puin pe go proverb siam le ja se ba si e la me ga proverb ma proverb say ba sangki lang wi kan da trai kam di ko lam pi kun gina chỉ được chỉ là năng này bắt sáng na i samson na năng doctor chang lo men eng chu interview lo le noi noi po mai na năng
nè bữa nay bữa tao cái gì probab even nè lũ ra bộ máy nó đang ở đó nằm máy đang ở trong ta đấy hey đâu vậy ok vậy nè sắp tập ta ra bộ go question go related mà cái level sudah nang sukan nè nang hazim rồi cái singer chắc xong câu rồi Zim roga singer ma gospel menu nè gospel tu da love song tu da đâu không cha sing ve inan cha ba nè ling mom do ka cha da tem nga pakwa le pale te be sei nè we it feels so peaceful ok long bam ne chu na ra chang za i interview le ma lag re next kai pu lu sing te le pa je christmas wei lu ra te ko da ka ne pan sok do di bi kan he ok zai na nang ka ne nang chung aw lang ba swing ko lo head most in you a karina ma chu chidana like sometimes I feel so down ma he ma te nè like nang ka ne nang chu ning ka na ta ko he a karina I te chilakumi like if someone gives me achu some akidum ram ne makai na akam ram ne nang te chi vi le achu encourage te makta na I wi te chi vi le bam su do karina I hing sang ta di le like most in you he chi ta rang ai lo dina ha if you need any help I'll always be there chida iza mada I'm na ze ina okay ngara di bang ko he ever ready okay mi sang da ai gum ra ko da doctor tek je sing da doctor tu nang ka chang na po go character mi ta ka de sen doctor chang hong da he tele ong me nang la nang male he di ko ga na do mak se doctor go nge nang character do sing ko da chi da zai na nang hana do ting he nang ko memories ngai lang sui be childhood memories cara chang no ngai ma ding do pa da po sia za de nui ne mi sui du sia le za chui ra ma childhood memories he childhood memories ke ket la mui ko se I akina na au cousin ko he amina akina na lang pwede go ma gate be ko relax ma okay po ma da ngala ko si tama tipo mai ge asipe tingnang pwede he je parat ne ani do ke lulak pa go hotai si ta chi ko ma he sia ba te be ji dang nyam de dan nang ka changes wang de ma he okay nè nang hazim chu he ya jim ko na pau za bam jin nang sa jim ko ne kon ki da azang su za pa lung bata mi appreciate sang le za appreciate sang le he do ne la do ne sang ko la mi ga lo jim ro ga do ma sa tu na ra sang do ma kana do ne sang la mi 지금 봐 깔로 다 nai ko interview ai gna lo mo da si bi na nang sa le sa ta kam da ga nang sa nei ba ni ku views te bam so ga na ma so ga he wang da ram so ka nang advice te ngai ni ba bam sai na te le te do bi le pi pe la le hai bna ze ni le sikte hang ai ni thang ru maka dai hai chai big net da di biria ni le sikte mra me hai bna ze sikte mi ze kte ra da ai da mi lung kai ze kte ra da okay mi sui sang na nang na pi pe bi bi na nang gum za ani je me do I interview te rang ngau tai bam nei la sui sang le agu view te za bam nei za gu video pa ta ding ko ta te lo se le he si tin ha jim ro do le si ku do para le le te si ku do para lu nei ki le si bi na nang so do lu da sui sang le za na olympic na nang pui nang pe te za bam nang sikina te za bam sa si pe pe de plama ana ki ga ina mai pak na ab de le lo na de le I interview te ngo ba đâu đây bắt đây bữa nang nuôi nang na doctor kam lu ma za ya au chum me te wong da ra gui la le ti da nang ka te bu ka te mi te lo zai na am na bi tu za bam le na si rang ga nang du pa gum na chang la kau mang le nang du ha jem na le pa du jem na le nang du pina nang pa du pina zo kham ko le ba du la nang ba du la ko le si be na pa chang no te be I chang la ta ra nang chang la ta ra lo si da ga hai na ke le ri ke le hai na za sui da ai bi tu za bam be jing na za nang kan ning ban nang go life success te lu pi chang la pe za ra ning nam lo nai si sang okay